Kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang bahal subscribe nok menta. Ka Sarkar Meghalaya hagasni thoding kelarai bantau da komiti halot kerostar system bat la perbenaro balapan sengai shwa ya barok kijing tungkam temai tat adu balala pen pembet ya kerostar ne kijing pembet renti ya ka tungkam tungjam. Ka Sarkar Kalashim ya kenegarai hadin gejingelang all party meeting kabal penyak dan menteri rangba Konrad K sama kebelalong sekretariat hagane gejingelang layawan shimenta daging ngelam jong barok kisang sain bertai kibadon hagaliang sancar bat liang persya kabalongo hagane gejingelang kibana kekenhun galiang persya ka Voice of People Party bat keseng kenhun nyau trip National Awakening Movement lani ke khnam kilami na gejingelang hadin bagi Sarkar kalpel banyak keren ekmi biang ya ka State Restoration Policy Menteri Rangba kejalau Konrad Kongkal sama ulong ba ke Sarkar kelatau ya kene komiti hadin bagi sengsan bertai kila ajumut kenang ban lom jiktip kababania ban ai kejing syai pakin la ban ajumut yaki ai ki berangsa ha kejing atatin halor kerostar system ya kene ke komiti an kli da ke kong ampren long do menteri kekoi kekhia long menteri Rangba ya ki kendon trikam ke community en sapami mador bat shen ke komiti ro kan sesyong ya ke jingelang o menteri Rangba ol pembena ba ke Sarkar jela kala menjur ya ke jinggerpat bisang san bertai bat persangai shwa ya ke jing tungkam temai adu ba komiti kan a ya ke report halal ke star system ula pensyairo ba ke star system kadai tang ya ke kam tungkam tungjam bat kumta kam dai setia ka bemut pentrikam ha ke kam pule dangle pan ai bha pule hagi jaka pule beper ki bedon ha ke lenggari o Konrad ulong ro ba ke Sarkar kam dong jik temu ban petrikam ya kerostar system adu kesnem khat kendai nye PR bat ya kane kala de ban batai pensyai sya barok ginang lam seng san pertai ulong bangil batai ya barok kerostar system kadai ke kam bahap ya piteng kala sedang adu kesnem khat kendai nye PR bat kendang ya piteng kalong ke badon kam yang ban sengau tho ba ke snem basdang namar ka ailat yangi bat sengau tho halor ngidon kam hag kerostar menta nakaliang jong u menteri Rangba ulong bangakwa ban pensyai menta kesngi babarok gijing tungkam kibrale akisna balale no bat barok girai balashim kidai ki balashim katkum gari Restoration Policy bat kumta kidai ki ba ke Sarkar ka hapan but kumta ke jingkeli ban phadin bat ban khmi biang ya ka lane penduk pendam lane pembet hang ne hang tai kami setia kini gijing tungkam barok kidai ki balale katkum gari State Restoration Policy hakajuk kopor ulam maham ba kamlong kebadai bantau jing krumar ke bawan rak penban ya kejing thut bat kejing sengeu yoper hapadeng gijat riu ha kejala haba jubab alor kejing pelong ya ka Voice of People Party ya kejing yaki bandawa penkelai ya ke Restoration Policy o Konrad ulong ba kum ginong elam badon kejing kitkli kamlong kebadai bantau ya keno kejing sengeu ke bawan rak ya kejing sengeu yoper jat penriu bat ke bawan thut ya ke syong suk syong sa nya pok kejala bat ulong ro kamdai ke ban pelong politics ngidai ginong elam kipadon kejingit kli bat kamlong ke babha banwan ra ya kano kabala ban kata bat pentut ya kejingelong gawai bat ke syong suk syong san hapok gejala ong menteri Rangba gejala u Konrad K sama tanggine ki khobor kublai jubun